سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sonra adamların nadanı aydarlar, müminlerini ve peygamberini näme özlerinin bakyan kıblasından munsarif etti deyip. Şoların cevabını ayt, Mağrib ve meşrik ve tamamı mekanlar Huday içindir, Hudayın mülküdür. Ve özünün halan adamsını doğru yolu hidayet eder. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ve sizi doğru yolu hidayet edişim yali sizi yaxşı ümmet o adil ümmet aylandırdım. Ta siz adamlara şahit bolursunuz deyip o Resul da size şahit bolur deyip. Biz sen ozalqı bakyan qıvlanı yani Mekke-i Mukerremani qıvlı etmedik meger aşkar bilecek bolup Resul'a tabi bolyan bilen izlerini öwürlip kafirliğe baryanları oşo Kâbe'ye öwürülmek adamlara ağır ve meşakkattir meger Allah tebarek ve Teala'nın hidayet eden adamlarına ağır değildir ve meşakkat değildir. Ve Allah tebarek ve Teala sizin ozalqı Beytul Muqaddes'e bakıp okan namazınızı zayi etmez, belki onu da sevap verir. Tahqiq Allah tebarek ve Teala adamlara nihayette mehriban ve rahimlidir. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Tahqiq biz görýär sen ey Muhammed yüzüňi asman tarafına öwürşiňi wahyga muntazir bolup we qiblaň Mekke'ge öwürilişini istäp pes biz seni öz razy bolup isteýän qiblaňy öwürers. Pes namazda Mescidul Haram tarafa bak we haýsy ýerde we haýsy jaýda bolsaň da Mescidul Haram'ın tarafına bak. Ve tahqiq özlerini kitap berilen Yahudi ve Nesraniler bilerler kıvlan öwürülmegini, hakdygyny ve Hudaýyň tarafından emirdigini bilerler. Ve Allah tebarek ve Teala sizin etýän amallaryňyzdan gafil däldir. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Eger sen ehli kitapga tamam deliller we burhanlar getirsen de sen kıblana bakmazlar ve tabi bolmazlar. Ve siz de olaryň kıblasyna tabi bolmarsyňyz ve özleri de biri-biriniň kıblasyna tabi bolmazlar. Ve eger sen özüňe wahy gelip durup da olaryň hawa we hawasyna tabi bolsaň, onda sen de zalimlaryň jumlasynyň bolarsyň.